Početnici se vrlo često nalaze pred nedoumicom šta od biljnih vrsta treba da uzgajaju. Prvo ćete izabrati one biljne vrste koje volite da jedete, zbog toga što je baštovanstvo platforma koja iznad svega treba praktično da se ostvari. Zatim birate neke biljne vrste koje ne volite da jedete, neka to bude i samo jedna biljna vrsta. To su one biljne vrste koje su nas primoravali da jedemo kad smo bili mali, u nama se nekako uspostavio otpor prema tim biljnim vrstama. Vrlo često vlastitim uzgojem taj otpor se pobeđuje. I treće, izaberite biljke koje nikada niste jeli, jer na taj način ćete imati priliku da se začudite samim pogledom na njih i praćenjem njihovog uzgoja, a zbir čuda u životu je jednak i radosti.